яктысы белән җондызчылар сиңа килеп башырганнар. Сине күктән иңгән яңа чыккан кояш дия белгәннәр. Эй Хода Кыз Мария мәңгедән берне тудырган. Янына кеше баралмаслык җирдә кундырган. Көтүчеләр белән фәрештәләр килеп мактаганнар. Җондызчылар җондыз белән башырганнар. Иисус Христос безнең өчен яшь бала булып туган. Йоклап киткән нәни балага анасы ару кыз Мария бишек җырлары көйләгән. Изге теләкләр теләгән. Бишек җырлары ул сихри көч. Нәни бала җыруны анасының моңлы тавышыннан ишетә һәм иң якын, иң кадерле итеп кабул итә. Бу аның тормышындагы беренче көйләре. Бишек җырлары аркылы ана кеше үзенең бар назын, мәхәббәтен бирә. Шуңа күрә балалар йомшак күңелле, игелекле, мәрхәмәтле, ата-ана җанлы булып үсәләр. Телләре дә күккә алдан ачыла. Без үзебез дә балаларга, оныкларга шушы моңлы җырлар көйләп үстердек, үстерәбез. Җыр-моң аркылы туган җиренә, иксез, чиксез иген кырларына, ямьле табигатенә, туган халкына мәхәббәте тәрбияләнә. Халкыбызның бишек җырларын күбрәк җырлый. Балаларның матур киләчәге турында уйлап, теләкләрне изгелеккә юрыйк. Бүгенге Тулым җондызы фестивалендә дә катнашучылар арасында тагын да җакты җондызлар кабыначак. Добрый вечер, уважаемые зрители! Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, кунаклар. Тулым җондызы фестивале 2008 елдан башлап үткәрелә. Фестиваль ел саен төрле төбәкләрдән кабатланмас тавышлар таба. Яшь җондызлар кабыза. Быел конкурс 2 турда узды. Сайлап алу турлары 7 ноябрь Чистай шәһәрендә, 20 ноябрь башкалабыз Казанда, 22 ноябрь Әлмәт районы Кале авылында, 24 ноябрьдә Күкбара шәһәрендә һәм 1 декабрь Кайбышта узды. 1 дәрәҗә зона туры лауреатлары 2 турга узды. Второй тур прошел в онлайн-формате в культурном центре имени Якова Емельянова,
где члены жюри определили финалистов конкурса 13-го республиканского молодежного конкурса фестиваля Кряшинского этнического искусства Томжандаза «Рождественская звезда». И сегодня уважаемые жюри определят лауреатов первых, вторых и третьих степеней по номинациям и главный приз на Гран-при среди участников второго тура. İçimizde düşürüyoruz. Gala konser barışında iki Grand Prix oynatılacak. Anın birisi solistler, ikincisi folklor ansambller arasında en güçlü başkarucularını belirleyecek. Endi Türk bileklerimizin alışlarının isimlerin biz gala konserinin ahırında bileceğiz. Festivalimizning motor traditsiyasi bo'yicha gala konsertni o'tgan yilgi konkursning Grand-pri egalari ochib jibari. Qarshi olamiz sahnada 12-chi To'mjindizi festivalining Grand-pri egasi Qozon shaharidan Said ham Malika Nasirovlar. Пожалуйста! Hürmetli tamaşaçılar, qarindoshlar, bugun kech bo'yi konsertni olib boralar. Krashin shibari 2023 titul egasi Anjelika Pavlova. Krashinlarning Bermenshik davlat folklor ansambli solisti Denis Mikhaylov. Stipendiat
Республики Татарстан, стипендиат Министерства культуры Республики Татарстан, обладатель национальной премии за сохранение традиций кряжек в области культуры и искусства города Москва Амелия Феофанова. Лауреат международных и всероссийских конкурсов Иван Пугачев. А наш фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры. Фестивальның спонсоры Акбарс холдинг компаниясы Ошо акционерлік жәмғияты генерал директоры, Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты, Татарстан Республикасының кірәшімлерінің иштимагы үйішма идарә жетекшісі Иван Михайлович Егоров. Шунысын да әйтергә кирәк. Бүгінгі гала концерт қауызған әрбір конкурсан біздің таләпчән жюри күздігінен қаралып жеңуші болды. Кім соң біздің жюри әбзәләре? Туым жындызы конкурсының алыштырғысы жюри рәйісі, Россия Федерациясы һәм Татарстан композиторлар бірлігі әгзасы, Татарстан Республикасының ат қазанған сәнгәт эшлеклесе, сәнгәт фәннәре кандидаты Геннадий Михайлович Макаров. Заместитель председателя жюри. Татарстан Республикасының ат қазанған сәнгәт эшлеклесе, Татарстан Республикасының ат қазанған артисты, Бірменшік дәулет фольклор ансамблінің сәнгәт жетекшісі, Татарстан дәулет мәдәният һәм сәнгәт институтының соло жырлау кафедрасының үлкен оқытушысы Кашапова Эльмира Вадичевна. Жюри ағзалары. Көрәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблінің баш хормейстері, солисты, Татарстан Республикасының ат қазанған артисты Оксана Геннадьевна Дмитриева. Фольклорист, этномузыколог, ведущий специалист по жанрам творчества Государственного бюджетного учреждения Культурный центр имени Якова Емельянова Александров Павел Андреевич. Крәшенчеләре титулы ясы, Петраурный балалар ансамблінің экс-солисты, Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк дәүләт бюджет учреждениесының фольклор буенча белгече, Татарстан Республикасы Крәшеннәре иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы Лиана Валерьевна Самойлова. Татмедиа акционерлік жәмғияты филиалы Туған айлар газетасы редакциясы, баш редактор жетекшісі, Татарстан Республикасы Крәшеннәре иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы Юлия Юрьевна Губина. Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк дәүләт бюджет учреждениесының мәгълүмати методик тәэмин итү бүлеге мөдире, Татарстан Республикасы Крәшеннәре иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы Ирина Айдаровна Молина. Шулай итеп, мәртәбәле жюриның эшенә бәя биреп, финалистларыбызга сәхнәне тапшырабыз. Бүгінгі гала концертта сезне төрле сюрпризлар һәм Крәшен эстрадасының йолдызлары чыгышы көтә. Крәшеннәрнең җыруын яшь башкаручыларның 13-нче республика күләм туым җындызы конкурс фестиваленең гала концертын башлыйбыз! Каршы алыгыз Түбән Кама Җиз кыңгырау фольклор ансамбле.
Bogdan Andreyev. Güçlü alkışlar bilen. Dağın bir kod alkışlap aldık әлі біз жігітімізді.
iplep girek işitirge sandıgaş soyrolara işitirge sandıgaş soyrolara Güçlü alkışlar bilen qarşı alınız. Sahnede Qozon shahri Ameliya Fiafonova ham Ivan Pugachov. Güçlü alkışlar bilen Ivan Pugachov ve Ameliya Fiafonova. Ameliya, Ivan, mine siz mektepte bek yaxşı okuysiz indi. Türlü konsert, konkurslarda da çıkış yapıyorsunuz. Ede güzeli sizning bilen hayallanıp alıp. Mine siz mektepni bitirgeç, qayda oqirga kireceksiniz. Hem qayda ishlaysiz. Maktabni bitirgach men teatr uchilishisiga kirishga tilayman. Ham o'zimning g'umrimni teatr bilan bog'lashim kelar. Ay, bek yaxshi. Ivan, sen bilasizmi? Men o'zim de teatr uchilishisidan tamamlamoqchi. Ne ishi? Ameliya sen bilan Albatta, menim de artist bo'lasim kelar. Ham bir manchi davlat folklor ansamblida ishlarga. bek yaxshi. Siz bilasizmi? Siz shu konkursga bek durust kelib ekansiz. Chunki bu konkursda qatnashgan konkursantlar o'zlarining ijod turmushina bek zo'r tarbiya beradilar. Ham turli zo'r
уку йортларына ук урнашалар, танылган ансамбльләргә эшкә керә алалар. Хәтта Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленә дә. Ә хәзер 2016 елда Туым җындызы конкурс фестиваленең этник вокал номинациясендә беренче дәрәҗәгә лаеклы булган кызыбыз, Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле солисткасы Юлия Савельева Туктареваны сәхнәгә чакырам. Алкышлар! Иван, син нинди керәшен уеннарын беләсең? Ләлә, мин бик күп беләм. Назалы, кем сукты, җылдызлар санау. Яр җитәме? Борылдырыш уенны беләсеңме? Борылдырыш? Юк, бер дә ишеткәнем юк. Нинди уен соң ул? Бу уенны Купара ягында кичке уеннарда, бәйрәмнәрдә уйнаганнар. Уен барышында кызлар, егетләр бер-берсе белән танышкан. Бүген без дә бу уенны күрү генә түгел, хәтта уйнап та каралачакбыз. Менә ничек кызык. Патшаның сәхнәдә Купара районы Түбән Чура ялкын фольклор ансамбле. Җыелганнар уйныйлар, борылдыра.
Şiye ota, şiye ota, şiye ota şaşırır. Şiye cümlerinde bulsam olur idim yaşlarım. Korur dedim, koca komuşka. Sizni dolun çırmak dolmuşka. Korur dedim, koca komuşka. Sizni dolun çırmak dolmuşka. Kızlarım siz
Karşılığı sahnede Zey şehri Miras Hemazel Halık Vokal Koreografik Ansambli. Sanduğaçlar sudi beşe galiye, hey kanadamalı, urmanda aşağılardan sanduğaç balası.
Зоя Николаева. Güçlü alkışlar bilen sahnede Tukay rayonu Burdoğlu Burdu Şişme Folklor Ansambli. Kızlar, yigitler, yukarı gülünüz. Yigitler, yerlideyiz bizim köşeye doğuştuk. Bu neyse sevme. Şüktüre bakın, çişme doğuşu. Bizdeki nedir mi Timotullu? Zirayda yeşil, bercede ura. Kızın kız arkadaşı
участников ансамбля, которые готовятся выйти на сцену, объединяет то, что они участники и финалистки ТУО Мижандаза разных годов. Можно сказать, что их объединил этот конкурс. Сейчас они ведущие специалисты по фольклору в культурном центре имени Якова Емельянова, активисты молодежного кряжинского движения «Берекет», лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Встречаем фольклорный ансамбль «Туман». Kımınak sarıda güdü yeri, kımınak sarıda güdü yeri, ağazir var kardeşlik. Biz oyununa çekişten, biz oyununa çekişten, kuştan kızlar kardeşlik. Alkışlar Dumar Folklor Ansamblı. Deniz, Aye, sen bit köpten tugul armiya saflarından qayttın. aye, 23 yılın dekabrında eli, bir ay ötküne. O'sib jetkach, men de armiyaga xizmat edashyapman. Seni armiyaga bizning kurashchilarning traditsiyasi bo'yicha uzatdilarmi? Albatta endi Kirashinlar yo'lasi bo'yicha. Mana bizning Mamadish rayoni Vladimir avulida soldatga uzatuv yo'lasi shushulayroq o'zgan. Soldatga ketasi kunni oldi kuni kish bilan barliq tug'an tomoshalar, do'stlar yig'ilishadi. Har soldat tere pishmog'ina o'tirg'a tegish bo'lgan. Aning o'ng yog'ida yaratgan qizi o'tirar, sol yog'ida eng yaqin do'sti o'tirar endi mana shulay. Yaratgan qizi bo'lmasa, Yaratgan qizi bo'lmasa, eng yaqin do'st qizi o'tirar endi. Voy. Aning yaqin do'stlari, yaqin tug'anlari ama shigilgan qo'l yog'liqlar olib kelarga tegish bo'ladi. Ham u eng qadrlisi aning albatta endi yaratib bergan qizdan, ya'ni endi do'st qizdan bo'ladi. Ул шушы qo'l yog'liqlarni bir-birisiga baylab, eng boshina osib o'tirg'a tegish bo'ladi kecha bo'yi.
Кеше буе шушы өйдә инде солдатка озату җырлары җаңгыраган. Менә шулай безнең Владимир авылында. Ничек кызык. Мин дә бу күренешне үз күзләрем белән күреп, рекрут көйләрен тыңларым. Эх, Иван, ишетерсең, алай гына да түгел. Сәхнәбез түрендә күрерсең. Каршы алыгыз Әлмәт районыннан Инзилә Мустафина. Алкышлар. Ora şaşın olur sana
Яш Сәүдияр фольклор ансамблі. Проверьте, пожалуйста, микрофон на работоспособность, ладно, мальчики? Пройдитесь по микрофону, пожалуйста. Спасибо. Kızlar, kaya siz eyde
Güçlü alkışlar bilen Saudiyer folklor ansambli. Зур алкышлар белән каршы алыгыз. Тагын бер кат Казан шәһәре Ранис Гыйләҗев. Зур алкышлар белән Ранис Гыйләҗев. А следующий конкурсант, артист, который готовится выйти на сцену, также служил в армии в 2012-2013 годах. Лауреат конкурса «Туом Жындызы» с 2009 по 2011 года. Крәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле солисты, Татарстанның ат казакан артисты Александр Игнатьев. Алкышлар!
Александр Игнатьев! Рахманислав! В этом году в нашем конкурсе участвовали около 1000 участников из разных районов Республики Татарстан и Российской Федерации. До финала дошли 217 участников из Альметьевского, Кайбецкого, Тукаевского, Кукмарского, Нижнекамского, Заинского, Менделеевского и Мамадышского районов Республики Татарстан. Sahnede kreşin jürilerin yaş başkarışlarının 13. Respublika Kulyan Doğum Jündüzü konkurs festivalinde Başkırıstan Respublikası Bakalı rayonundan hem Şile bölgesi Nağaybek rayonundan konkursantlarımız buluğu ayrıca sevinçli. Karşılığı sahnede Başkırıstan Respublikası Bakalı rayonu Kseniya hem Ekaterina Rıdzıflar. Alkışlar! Güçlü alkışlar bilen Şile bölgesi Nağaybek rayonu Kastельский поселогунdan Mladi Balalar folklor ansambli.
Менделеевск şəhəri Yana Şılaumova. Varşavamız. Ormanlarına girsek, girsez ağara, sürgünüme
2024 yıl Prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putin ukazı negizinde Rossiyada oila yılı deb e'lon etildi. Menimcha Prezidentimiz bu yılni ishroqli gina e'lon etmagandir. Chunki meni naq oilada ota-onadan bolaga xalq traditsiyalarini, tuğan ilga muhabbat tuğan. Гаиләдә күп еллар дәвамында формалашкан традицияләрне саклыйлар. Naq meni oilada yılalar, jırlar, tuğan til saqlana ham buğundan buğunga topshirila bora. Сәхнәдә Кайбыш районы Хуҗа Хәсән авылыннан Екатерина һәм Анна Матвеевлар. Alkışlarınızla jöllemegez! Слово предоставляется для приветствия замминистру культуры Надфуллину Дамиру Даниловичу. Hayırlı gün, muhterem tamaşaçılar, beygide katılışçılar. Tatarstan Respublikası Medeniyet Ministri Ayıp Uğradı Kafijan kızı isminden sizni bugünkü dürüstten de medeniyet, biyu jür bayramında şen kumuldan selamlayayım. Dürüstten de bu beygi ol indi 2008 yıldan başlap bizning markazimizda Qozonda o'tkaziladi. Ham 20 yil o'tsa-da, mana bu qatnashuvchilar bu balashaq yuzlarini, oshiq yuzlarini qarab aytib aytilgan bo'lar. Bizning madaniyatning, bizning muhitning umidimiz u albatta bizning bog'larda, bizning kelajak bugunlarda. Ham men shin ko'ngildan bu beyliga, bu festivalga tag'inda ko'p yubileylar o'tkazilgan, tag'inda yangi yulduzlar tudirir deb ishonib qolaman. Bayram bilan sizni baringizni. Big zo'r rahmat sizga, Damir Danilovich. Ushbu sizlaringiz uchun. Biz kechamizni davom etamiz. Qarshi olamiz Qo'qmara rayoni Shura avuli birligini.
Güçlü alkışlar bile. Güçlü alkışlar bilen karşılığı sahnede Teleşi rayonu Subaş Avlı Yuliya Demidova. Boy var balı şeyin kendisine. Babalı kız kebirde şalaşayım. Tuğanları girgenleydi sene. Ay luley, vay luley. Tuğanları girgenleydi sene. Ey deli vandede, kunaklar girgeniş, kunak kıyıncını var pibereli. Uğramlardan bez uzayır, uğramlardan bez uzayır. Altasmalar susayır şu, altasmalar susayır şu. Altasmalar böyle böyle, altasmalar böyle böyle. Şeşke şeşke beylemsin şu, şeşke şeşke beylemsin şu. Pitrojitke şeyler ude, pitrojitke şeyler ude. Şeyler ütkeş kışı dersin, şeyler ütkeş kışı dersin. Bu ömürler uzak gider, bu ömürler uzak gider. Tatlıklar kışı dersin, tatlıklar kışı dersin. Kimse bana çalsın şarkı, kimse bana çalsın şarkı. Kimse bir şey bu yanaşır, kimse bir şey bu yanaşır. Bez ne bana jere şule, bez ne bana jere şule. Kalsın ömür bu yanaşır, kalsın ömür bu yanaşır. Kalsın ömür bu yanaşır. Zor alkışlar bilen karşılığı alırız. Elmet rayonu Kerey avlu asıl Bisek folklor ansambli hem Kireşin kızları ansambli.
senin bigrak da yaxşı. Min tigi yurtqa bayramga aşığam. Anda yana gana nartuğançılar kirip gitti. Nindi bayramsın bu? Mele. Nardugan günlerde türlü yıravlar, kurezeli, kuyun falaşı başkarı bilen de bilgili. Bu günlerde yaşlar özlerinin kıyafetlerin tanımaslık itip, özgertip, yurttan yurtqa kirip, arı sözlü slav tarmakları aytıp yürgenler. Yaş yigitler hem kızlar, yüzük salış oyun oynaganlar, kurezeli gitkenler. Kızık. Benim de parasım kile. Alaysa sina da tanımaslık gidip giyinirge kirek. Eski yıllar öttü, yana yıllar geldi, ay hay Nardugan deydim. Qarşı alınız. Qaybeş rayonu Xoja Hasan avulu, İnişke ansambli. Şuvatke beneme bugün. Barışla sağlık, selametlik delibi. Şuvatke beneme 14 çelbardan 19 çelbarga kadar görgen. Beşken boyalı gürlegen, şurlagan, diyegen, sızgırgan. Bu sallarla buganlar, çırçarlarla ışıganlar. Tırlakim, yakinip gaylar, gattilap tilap degenler. Kuluşun şarkı yaramagan, sukır, balasın diyenler. Kim şu etki yaşırkan, abizatini belki de su kırırga tiyaş bulgan. Onun şeşirbardan kızlar halaylar, gadar sikkenler. Yaş bağrında
Марданова. Зур алкышлар белән котлыйбыз безнең бәләкәй генә юлбашчыбызны. Киләсе конкурсантларыбыз Казан шәһәре Балтырган вокаль-инструменталь фольклор ансамбле. Каршы алыгыз!
Alkışlarınızı jöllemeyiz. Хөрмәтле тамашачылар, уважаемые зрители, вот и подошел тот самый момент, когда уважаемые жюри должны определить призовые места нашим конкурсантам. И кто же станет обладателем гран-при среди солистов и фольклорных ансамблей? Hürmetli jüri, sizni fikir alışırıma uzatабыз. Hazır sahnede gala konsertimizin konakları Zekeriya folklor türkümü, жетекшisi сәнгать фәннәре кандидаты, 6-нчы туым җында Zekeriya Шән җырларын яшь башкаручылар конкурс фестиваленең гран-при иясе Лилия Җиһаншина. Зур алкышлар белән каршы алыгыз. Sizler için ön amacımız jığılı mənəciklarını dıslayın.